PlayStation andlala ngaphezulu kompela andlalanga iphelele idlala iPlayStation kuphela PlayStation kuphela condom iPlayStation idlalwa ngama-condom mpintamo Uthe mezi kenzakaleni nomntana lo uthe dlala ngazi ini mayena mnyabona ungivalile bendlala ngani ngePlayStation or bendlala nina wena naye obviously ukutelo wakhe ungivalile athi dlala enye game kanti hayi ungikhumula ibruko angishange blowjob my brother Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't see machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kishi empilo is a costa goke nama all star la promo kren sure mnando na ngimnandi ubani igama Thami mina nguspeech omavukela uThami speech okay ubuye sontweni Thami uzidle kanje or vele shaso every day happy moment happy Sunday uyangithola mngani ngiyabonga mfethu ngizela ngoba ngithole email yakhe ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle Thami uthi kenzakalani because into oyibhale la yangidida nyana uthi kenzakalani Thami kunenye so engidlela imedi mina nale medi le sinomntwana okay uhleli baby ma okay manje le medi le mfethu ngiyamtshela mfethu khambani akasangivili le medi yangithola ekile mani yabona ukuthi hayi wena noma umbambo yabona yangithola akasena la ile ngiyamtshela mfethu uyavaka etoilet yangithola beka etoilet hayi man contaktini vabule phone yakhe yangithola engiya kule phone yakhe anyabona man ngibone esinye isinayo simbi lapha ngitethe kubande yangithola ngiyascrolla uThami ngiyabheka ukuthi uyayicava Maria yakhona mfethu ngibonile iprofile picture uyamcava umjita and ngathi awuthami le njalo impintshi yakho ngathi impintshi yakho ngiyakutshela maye okay feel une number yakhe like inewe ukuthi singampelela untwana avele asitshele kahle kahle sure inumber yakhe ngiphethe number okay Thami mina ngifuna ungitshele wena kahle kahle ukuthi ufuna ukuthi silande email yakho ufuna silandele awuthi le ayazini email yami ngithola angifuni ngithola no icava ukuthi kenzakalani ngifuna ukulanda le out ngoba le out le ngithola amasimba akazi nayo akazi ukuthi ifile akazi next ukazi Thiyampeka ke asenze so singadli isikhathi yabo ngizocela inamba yakhe sera ebhasini simfonele ugazi ungamtsheli ukuthi obvious uphethe ama camera ngithe ushaya ngathi obvious ufuna ukushaya ipia uyazaza ngithi ceda makavela ke sesiyamhlasela khona ngalo mnandi plan siya Thami simlanda manje ngoba simpelelile nicede kanjani siyohlangana kuBukazi hayi awuthi lesi iphume uyangithola la ngakuyo uyangithola man ngifuna ukuya kuyo le ingayikho ngathi iyo le la eKasi diploma va kahle le diploma kule gas le ngathi iyo le azokaleni ngayile emoto engaspizisi yabani mara ngajumpisele ukuthi yangithola iyo le ngathi kuma video call leso awuthi le Ekseba fo Eksempincham Ukraine sure khuluma no baby mfethu obvious come on otherwise ngiyaphile hey bro simileni ngayima tshela awuthi yakho yani wena ingicaba akuswele Ukraine baba mnandi mnandi Thami igama lami Rich from Rich Nation TV na kahle uyayicaba le yathi le le yimidi yayo bafethu ngenzakalani ngemedi yayo isini my brother no relax yangithola ithi hayi mfethu akafiki la yangithola la ufuna ukuthi afike khona emacala emayikhiphi akusimpintshi yakho le my brother my brother akusimpintshi yakho le yathi le le indwana yami from dala sonke acava imali komasi manje okay angitshela Thami le athi le imedia yakhe mayikutshela ukuthi le yathi shange 45 encane waye wena ungayitsheli yathi le ukuthi at least ikhuphule kancane ntangake ngamtshela ngembiza cha ukuthi ngiyahlanya ngithi ngimtshelile ukuthi ashaya imbiza ngitshela kaMasipa unenyoka ikuthelile le wena unenyoka ngembiza media kimnami ngishakanye kanjani brother my brother ngayenzi le impintshi asikutshele ngithola le mamela sikutshele khutman le ayiqali ke ngidlela imeli
Yangithola. Niyadlelana ngathi ngizoyibamba. Yangithola yabona ngathi ngathi ngizoyibamba ngayidlela ibaby mama mnandi baby mama. Brother, no, my brother, relax, Baba relax kukhuluma uzongizwe baba. Afuthi sikutshele na Khotmani ke sinane sex tape Khotmani yangithola. Wena nemedia, my brother, no, my brother, my brother, ukwatisa ukazi yabona. Ayazi igazi ngifuna ukumonisa. Iqale kanjani le Ngingamtshela ukuthi lana kusemhlabeni angicanga ukuthi ngibhaka kusemhlabeni la mfana. Relax. Bekhona enye imeli ngincanywa ngithola fucked up mina enhle la meli shoot manje Khotmani uyamele shot yangithola. Manje mangamele like fiance thingithi fiance yami. Yangithola. Le ngangena la ngizibuyele egigini mfethu yangithola ngisibethele irider yami ngithi hayi media mfana ngiyika hini sisibe mnani. Khotmani mangifika ngithwela engojeni yami. Idlala iPS yami engojeni yami yangithola angahlenyela kokugcina ngathi into ekukhambayo yangithola ngenzeni media kube busy ithwena uthi yamdina ngenzeni bafethu ngenzeni umhlela imedi na ngimhlela ngazi yenza ngaleni fele lo mntana athizwakale fele yangithola sizobloma hayi ukuthi ngimhlela engojeni yami baba sure yangithola siblomile kwaba mnandi sayivifani yangithola zenzakalanga Khotmani la manje angikhelanga imeli mara okay my brother back dade ngiqale uwe kahle kanjani Khotmani ngiqale uwe my brother njengoba usho manje ukuthi wena boblome nemedia khicale uwe dade ngile maka Khotmani outside indlela media manje okay back ukazi manje sekashaya revenge on yakhala kahle kahle bekunokuthi dade ngicale uwe maka baby mama awuthami baby mama le awuthama ngifuna ukuyenza next awuthami ngiyayincanya maka indlela ibaby mama yami emhlabeni mfana mina ngizokubamba baby mama ngeke wathi zombamba imeli engincanywayo ngidlela mina imeli wena ngizokubonisa nami maqala ngokuthi like benesikhathi singakanani ntsho la nana mina nemedi yami siphume kwa school mfethu mekiyo yonke into enginayo Khotmani like you ben how many years so makudlela leyathi mislandi 6 years benlandi 6 years my brother wena nale baby mama edliwe nesikhathi singakanani ehlisa umoya mpitshama ungakhala amkhuthazi ntamasta ungakhala mpitshama ungakhala ungamlahi impintshi yakho mfethu ulahle impintshi yakho ulahle impintshi yakho ehlisa umoya uyakhala mela ngada uthi uzobuya sokrena ngithola ungakhali mara nawe mfethu unabheka uthi yambheka mfethu njengamajida ngithola akumelanga sidlelane inzaza mfethu impintshi yakho manje ithitshele something ngakusekasi yangithola endikasi kadlelwana ngiyadlelwana khona namenye outhi mfethu yabona bangidubulile yini mfethu yangithola brother yini athi ungali mpintshama ungali something bakudubulile kenzakaleni athi bakudubule bangithole nginemedi yomuntu yangithola hayi ukuthi ngenze ngamabomu yangithola mengikhafi ukuthi hayi mfethu yangithola manje kanti mfethu uzongithola mfethu lento engenzisengenze la ingenzise ukuthi ngifuna ukuthi mina nemedi yami sibe mnandi yabona leyo thikwate kanjani athi no mina nontanga yoshaya isipane esinqa kakhulu mfethu sathi yasadlala maka after kumbona nemedi yami idlala nonke kanti bafethu ningayenzi lento le phela manje umphakathi mawubheke ukuthi mina yimi engicabanisayo ukuthi yalo ngimtshelile ngathi ngizombamba ngathi ngizokubamba hayi mpintshama yabona ukuthi lele ngiboyithune kuntanga like eCochrane uthami angizangidleni mina azangidle uyenzeni ngeke ngikuthole engotsha nemedi yami benenza njenga athi ne PlayStation sidlalile le PlayStation yakhe bendlala iPlayStation kuphela maprada no wena ngikusathisa wena ingafiki lapho manje ingafiki lapho ngini wena ufuna ukubona wena yehlisa umoya relax mina into macala cha mina nomina into esihlukene phi cha sisumeva amtshela ukuthi indlule fair macala wena yona ngizokubonisa wena bafethu no asenze so bafethu ne bhekani bafethu ne ukuze kube nepeace yangithola umdlelile ngithi benidlala iPlayStation okay amdlelanga benidlala iPlayStation ngithi nidlalile iPlayStation mara nidlala ngaphezulu kombheda ngithi impintshama so okay fair yena lele ngibeyimudla ugazi yangithola so urevengile ngithi wena ukuthola endlala iPlayStation andlala ngaphezulu kombheda andlalanga ngithi impintshama idlala iPlayStation kuphela PlayStation kuphela condom
manje Condom i-PlayStation idlalwa ngama-condom mpintshama. Awuthembe yazi kuyenzakaleni lo mntana lo uthe dlala ngazi ini mayena mnyabona ungivalile Benidlala ngani nge-PlayStation or benidlala nina wena naye? obviously lo ugeli wakhe ungivalile athi dlala enye igame kanti hayi ungikhumula ibruko angishange blowjob My brother no relax umbambe wena uthi umshange blowjob ungishange blowjob wena wangamstophi mara nawo konkre na uyawuza phela kumnandi obulapha my brother relaxani bafethu ningabi my brother no okay bafethu asiyenzeni so mpintshami ne ngifreza ukuthi ucolele impintshi yakho yangithola nawe bafo ne ngiyafrostana ukuthi imeli yakho boyifrostana ngifreza ngicolelani bafethu niyimpintshi bafethu niyimpintshi nilwisa insize bokele bacwele so Qala ngifuna next enhlanganisa nalo. Awusafuna next? Ngikhrele. Okay bheka mpintshami. Ningalo, In case negig soyi2 hayo. izodibana kanjani abafethu akunakudibana next man kanti yini manje? Nihlangana futhi for ini nihlanganelani? Mpintshami asivale mpintshami. Asivale mpintshami. Uzonya wena. Le mpintshi ungali bheka mpintshami ne. Bheka mpintshami mina ngifrostana ipiece over izinto ezibhaya ngithola ipiece into egreen ngithola akumelanga nilo njengamajita ngithola mawukuthi imeli iyakuchitela phuma kuyo uthama insayeza sigcwele ngithola manje phela mawukuthi nithi nizodibana vye niyimpintshi mfethu ngithola ningali bafethu athi ngifreza uyicolele into esingayenza thina njenge Nation TV mfethu sokuphandela i-counseling ngithola after counseling I hope ukuthi i-counseling izokusiza because ngiyabona lele ngathi kuthinta ingqondo ngithola mpintshami Awuthami lethi ngihlabi Hatlaki mpintshami ngifreza ujikela ebhasini bazokududuza emaster umduduze lapho ngikhulume nababukeli mzansi abafethu niyasibonela abafethu ngisemakasana phakathi inside bafethu Soweto ukazi sifikile kuye mina bengazi ukuthi labantu bagika bonke bafethu uyisekamtshela ukuthi manje sine gig sonke ini ngifuna ama USB yami mara kusala egcineni bamdlelile bafethu into ebhlungu leyo into engizoyenza njenge Nation TV bafethu sizomvayisa ugazi simfunela i-counseling maybe uzoba grand ngithola cause ngiyambona lento engathi imthinta ingcondo nenhliziyo bafethu ningayenda bafethu ningakhohlwa ukulike ni-share niphinde subscribe bafethu amajita adlelani la ngaphandle nibabhekeni bafethu thank you ngiyabonga